अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी अवांग नोंगपोक लमदम असी इंडिया की मिनी हाइना वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ न सिंथाख्रे छत्तीसगढ़ लंबी की एक्सीडेंट दा मियोय 16 लेखिद्रे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना अवाबा फोंदोख्रे PM मोदी ना करीगिदमक्ता असुक थुना सीजफायर तौखिबनो हाइबसे हंगनिंगाय ओय असम कांग्रेस अमदी प्रेसिडेंट ट्रम्प की मिडल ईस्ट खोंगचट हौख्रे खुरुमजरी मामी टीवी ने संदोक जबा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल न्यूज मीटिंग ताबिरी बसिंबु निरुपमा मुतुमना तरामना ओक्चरी पाउ संदोक पिजरी अवांग नोंगपोक लमदम असी इंडिया की मिनी हाइना वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सिंथाख्रे वाफम असी न्यू दिल्ली दा लेबा महाकी युमदा ngarang मेघालय की नुपी सेल्फ हेल्प ग्रुप 50 की मेंबर्स सिंगदा वांगांगबदा वाइस प्रेसिडेंट ना फोंदोखिबनी खोंगसर अदु मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमाना लुचिंखी चीफ मिनिस्टर ना स्टेट अदु के ख्वाइदे की नेमबा थाकता लेरिबा नुपी लुचिंगव सिंगबु शक्ति पीननबा अमसुंग लेबाक असिगी अतै मफम सिंगी फिबम खननबा लौखटखिबा थौरांगी सरुक अमा ओइना खोंगसर अदु सिनबनी वारी सानबा अदुदा वाइस प्रेसिडेंट ना स्टेट अदुगी हेना मपांगल हेंगरनबा स्टेट लेंगांगना होनरिबा अदुबु थागतखि अमसुंग स्टेट सिंग अदुदा खुमांग चौसिनबा मओंगदा पुरकलिबा अदुबुसु यानिंगबा फोंदोखि वाइस प्रेसिडेंट हाई मेघालय लेंगांगना नुपीदा शक्ति पीबा मखोइदा मची ओइबा चिंजाक फंगहनबा अमसुंग ममा ओइबी सिंगी हक्सेल फगरहनबा होनरिबा सिंग अदु सिंथानिंगाय ओइ हाइखे छत्तीसगढ़ थोकिबा लंबी की एक्सीडेंट अमदा यामद्रबदा मियोय 16 लेखिद्रे कया अमना सोगनख्रे लेखिद्रबा सिंग अदुगी माफमदा इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना अवाबा फोंदोख्रे लोइदना सोकलबा सिंग अदु अथुबा मतमदा फगलकपा ओइरसनु हाइना महांगना मखाताना फोंदोखि हौखिबा तांग 12 गी नुमिदांग अथेंगबदा रायपुर डिस्ट्रिक्ट की रायबालोद बाजार लंबी मया के सरागोंदा टेलर अमसुंग पोट पुबा ट्रक अमगी मरक्ता थेंगाई नबदा थोखिबा लाइबक थिबा थौदोक अदुदा लैखिद्रबा सिंग अदु नुपी ngaktane अदुगा अतोपा 13 ना सोके छत्तीसगढ़ के रायपुर थोखिबा लंबी के एक्सीडेंट अदुदा लैखिद्रबा सिंग अदु नुपी अमसुंग अंगांग ngaktani हाइबा पाउ ताबदा यामना नुंगाइतबा पोखे अमसुंग लैखिद्रबा सिंग अदुगे माफमदा अवाबा फोंदोकले अथुबा मतमदा फगलकपा ओइरसनु हाइना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना थाद्रोपा वरोल अमदा खंगलकले छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ना थौदोक अदुदा लैखिद्रबा सिंगी मफमदा अवाबा फोंदोकलदुना लैखिद्रबा सिंगी इमुंग मनुंगदा लुपा लिसिंग मंगा पीरगनी हाइनसु लौक्तोख्रे इंडिया पाकिस्तान के लान अदु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना करीगिदमक्ता असुक थुना सीजफायर तौखिबनो हाइबा असि हंगनिंगाय ओय हिरम असिदा प्राइम मिनिस्टर ना मियामदा सेंगदोकदबनी हाइना असम की ओपोजिशन कांग्रेस ना फोंदोख्रे असम के लेजिस्लेटिव असेंबली दा ओपोजिशन के लीडर सु ओइबा कांग्रेस लीडर देवव्रता सैकियाना पाउकी मिफम अमदा हाइखे पहलग्राम टेरर अटैक के पाउखुम पीबा ओइना इंडिया ना ऑपरेशन सिंदूर लौथोक्तुना पाकिस्तान अमदी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर दा एयर स्ट्राइक चथदुना टेररिस्ट सिंह हाटकी कया अमना सोहनखी मथौना फरबा लेबाक असिगी आर्म फोर्स सिंगना टेररिस्ट सिंगे मथक्ता सिंथानिंगाय ओइबा अटैक कया तौखे मखोइबु अखोइना थागतपा फोंदोई अदुबु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना करीगिदमक्ता असुक थुना पाकिस्तान का सीजफायर तौखिबनो हाइबा असे कांग्रेस खक्ता नतना मियामना हंगनरे मसिगी मतंगदा गवर्नमेंट ना क्लैरिफिकेशन अमा पीगदबनी हिराम सेंट्रल गवर्नमेंट के पुक्सेल सेंबा वाटपे की ममी अदु तारे सीजफायर के मतंगदा गवर्नमेंट ना
थोरकलगा ऑपोजिशन अमदी मियामदा मरिक चुम्बा रिपोर्ट थमगदबनी पनबा याबदी ngarang Assam के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सीजफायर के मतंगदा कांग्रेसना प्राइम मिनिस्टर दा वाहंग हंगबकी राइट लेते हाइना मीडिया दा फोंदोखिबनी that is UPA. They all are together on one cause, that Pakistan be total nation, so that such terrorist attacks from foreign soil on Indian life are completely curtailed and stopped. And people were expecting from the Prime Minister, due to his earlier speech at public forum, or the Home Minister and the Defense Minister telling the Rajya Sabha and Lok Sabha many a times that earlier Congress governments did some mistakes, they did not go aggressively, and BJP is different than Congress, they will be very Tripura da ain kaiba moongda Bangladesh tagi changchilakhiba illegal immigrants singi mayokta government Operation Detect amadi deport chathagadabani hiram asida center na mission ama pangthokadabani haina Tripamotha MLA Ranjit Deb Burmana Fongdokre ngasi pawmi singda wangangladuna MLA Ranjit Deb Burmana haike Center Tripura Government amadi Tripura Tribal Areas Autonomous District Council na state aduda leiriba Bangladeshi illegal immigrants sing masak khangdoknanaba Operation Detect amadi deport athubada pangthokadabani Tripura gi border oiriba lamsing ming oina pallabada Sonamura Kamalpur Kailaser Dharmanagarda ain kaina masing yamlaba Bangladeshi sing amadi Rohingya sing sangchinduna leiri makoina state asigi in da akaiba kaya piri makoina government ki land amadi reserve forest sing da yum kai kaya sagale masigi mathakta makoina government na piba Aadhaar card pan card amadi ration card sing pairi masi karamna tawribanu haiba asi chamamnari makoi gi marakta imung kharade makoi gi angang sing leibak asida leiriba government ki madrasa sing da lairik tambapsu yauri haire Paugi maraktana atenba break ama longminase Admission open. Millennium Institute of Sciences Wakatal Mayai Koibi Imfalgi Chatliba Sahi 2025 Amadi 2026 ki Class 11 Science ta Mingchan Maningma Mahiroi Singi Nungairaba Paujalama Puzarakli CGPA 9 gi mathak 9.16 ki makhada akaknaba sheet masingda admission fee, monthly tuition fee, practical fee, notebook grant, prescribed textbook amadi tha khudingi lupa lising amagi scholarship free piri. CGPA 9.16 ki mathak 9.5 ki makhada akaknaba sheet masingda mathak ta pikriba khudong saba singa sig mathak ta uniform set ama free oibata natana tha khudingi lupa lising ahumgi scholarship piri. CGPA 9.5 ki mathak 9.8 ki makhada akaknaba sheet masingda mathak ta piriba khudong saba singa sig mathak ta tha khudingi lupa lising mangagi scholarship se piri. CGPA 9.8 ki mathak CGPA 10 gi makhada akaknaba sheet masingda mathak ta piriba khudong saba singa sig mathak ta tha khudingi lupa lising taragi scholarship se piri. CGPA 10 da lakpa mahiroi singda mathak ta piriba khudong saba singa sig mathak ta hostel fee, max tuition fee na chingba free oibata natana tha khudingi lupa lising taragani thoigi scholarship pe khudong saba se piri. Akaknaba seat masingni nasimat lemsingbirao. Break ki matung makataba pau amuk pizari Numit mangani Middle East khongchat hobo oina United States ki President Donald Trump ngasi Saudi Arabia da thumkhre mahaki khongchat asida karbar gi yanaba Arab ki nuclear program gi wathok amasung Gaza da thokriba lan gi wathok yengsinanaba honagani haina haire Saudi Arabia ki capital Riyadh ta leiba Ningthau Walida International Airport ta Air Force One plane landing tawada Saudi Arabia ge de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman na Trump taramna okay Air Force hana Riyadh gi atyada sarukta paisilapada
Royal Saudi Air Force ki F-16 jet singna ikai khumnaba utpa oina escort tawki. Saudi khongsat matungda Trump ase Qatar amasung United Arab Emirates UAE da chatkani hairi. Khunaba laibak ahumda chatpa asida karbargi yanaba kaya faraknaba honagani hairi. Laibak ahum ase Iran gasu yamna yengthinaba maramna Iran gi nuclear program gi wathoki matang dasu waktana gani haina makhatana phongdokle. Myanmar da yamlaba langi matik mayai leiraba advance oiraba khulai kaya Americana Bangladesh ki khuthangda pigadauri haina report amana phongdorakli. Report ase ke matung ina me 9 da America gi Air Force ki team ama Dhaka yaurakre. Team aduna achoba makhal gi cargo plane Dhaka airport ta taba yagadra haina ingsinkre. Defense Intelligence DIA ga punna thabak tongmineri basi US ki team aduna purakadauriba cargo plane aduda yamlaba langi khulai kaya soidana yauraklagani haiba asi chaungna chingnaba leire. Khulai sing asi Bangladesh ki lambidagi Myanmar ya holakhiduna military junta gi mayokta lan hauriba singna pigadauriba ni hairi. Aroibada maroiba pau muhana pizari. Awang nongpok lamdam asi India gi mini ni haina Vice President Jagdeep Dhankar na singthakre. Chhattisgarh lambi gi accident da mioi 16 lekhidre President Draupadi Murmu na waba phongdokre. PM Modi na karigidamakta asuk thuna ceasefire tawkhibano haiba asi hangningai oi Assam Congress. Amadi President Trump ki Middle East khongchat haukre. Hauzuki oina MAMI TV na sandok chaba national amadi international news lo shinjare.